Sad ću pa. No. U principu za vožnju vam je potrebno ovo i tu. Znači uzbuda generator i osnovna stvar, svjetla i ove gluposti nisu naravno. I kod paljenja, Pumpa goriva 30 i onda... pa nema pravila. A nek velika Imaš tam, imaš dvije čašice, znači, da drži Filipove. Znači, imaš dvije čašice koje su, ajde, nekakvi kao indikatori za naftu. Znači, kad bude full puna, znači, onda je kreš, znači nema pravila. Nekad su oni imali sistem samog podmazivanja, ali nije išlo. Znaš gdje je... Znao već. Kako ne bi znao? Uvijek daš, slušaj me, kad se, s obzirom da generator, gdje piše voda na vratima, s obzirom da je generator treba uzbudu, uvijek kad daješ gasove ga malo jače stisni. Imaš dole dva indikatora, imaš vodeni i uljni, znači oni ti moraju biti stisnuti unutra, jel znaš kako oni izgledaju? Znam, ja zeleni, ja... Znam, na dva gumba je. Ajde. To vidiš, znači pusti malo pumpu, pokreni. To je u principu filanje, znači pomoćni generator koji... Jel vidiš ove tam? Jel vidiš one čašice? One su ti na drugoj strani. Na drugoj strani. Ispod njih su filteri. Vidiš kurac. Jedna je, a druga nije čini. Jedna mora biti full puna, jedna mora biti full prazna. Jer je, tak je. Idemo. Ali, kontra. Jače.